Zamugwanja cia muthenya mutegere Meru TV ni wirigiro bwakwa nwithiritore na ntuko enjega na nkoroki weekend enjega nkugwate ogeni twithire tugitakagira ntetore chithirite chigitana mbere na gukarika ndene matura jetu na nkoroki ndene ya nthiguru yonthe ya Kenya. Oni beta Dennis mutuma muthomi izi ni nteto chietu chia Meru TV Zamugwanja. Twambirie na riboti yegie akari kuma Ntere chia Igembe baraba chumiritie bunene na kumeneria mujumbe wa Ntere iji wijikeneta Julius Taitumu orenwa mujumbe wa Ntere chia Igembe North nikiraba kuga nombe takwethirwa akiremone kubathithiria ngugi kana kurikithia mawerane jonthe jaraba ekire kagita na karia aringa kampeni nikenda akajukia giti kia mujumbe Ntere izi kuringana na kare baba baruga bombe takwethirwa bakiethwa nkia ni maitha baraba mbako baithokira kubatunya ndeithie ciao na kinya kwenyangia miunda ya Ntere izi Nyarana de barombete thirikari nene gukurukira wakiri wa karia bondene na wathani bo matura Onesmus Kipchumba Murkomen amana Rais William Ruto gutigira ndi bagutonyera na kubatetheria no ntubo beteta na mbere na kunyamara punene kuma Ntere na mukiri wa Nkonja aturikithiri ripoti eu ni akari na tori bantu amboire Igembe North ndiraba umirete kuona ni kuria kwaniro kwa na kuona ni kiriro kiao kia maitha kira kibanga iketi ntuko kwa ntuko no ntuba kuyura ng'ombe cio akiwa indi monkathai ni bathamitwe Ntere iji ona kinya ndithia cio cionthe ni iriteto mucie na kinya muntu akomba kwitha akiwato ni kathina ati ona kintu kia kuwata mucie yo no ntu ng'ombe buru ni ciathirire indi bakiolotela kiara kiri mubunge wa Julius Taitumu bamwe na thirikari nene bakiwe yaka bateyere ndi ya toka ng'ombe ciathirwo ciathiwa twathiwa ndi theri tutione nyambi 19 mwaka ngiri yere moya twere au 2018 moya twere bukanya macezi ula da ici twita kura no tunya ng'ombe cionthe nirathirire na ndu iguthira turiro twina security ute security tuthiatira ng'ombe ende kinya kuri tukuringa ri ni ciambi oni ngwera nditane kurima ndi murimi nara ndima nara Rwanda inya rundima mbe ninjo ucio ngwe kaithuka ikare into kwatuga kinyo tethio tebu tukuona thai ende turengerwa kinya neamba gare kiri kwa ng'ombe irathira thai kaba kwengana ngekoro wena twakua asunwa wenga ibwa nke inyelekani nonto batu twengekoro kinya batu tutusogeri thai neamba ba nonto ng'ombe ni irathirire batu etu ithinene nonto bakwithwa ng'ombe ciothe impaene twatiwa tubuli ni imparene twatiwa ndere mina ere bata na tia bata amwe ng'ombe amwe kinya tubuli batu ni katura ere biu njuma tano to ere tola toito bambito tura kama ende nto to bambate nto kama ng'ombe ni na aitiri no gwiba nante akunda katai nanga majani ni mbibo to ete medo yau toko rua na muntu araruga tai na ng'ombe ka kauja churu no gwiba bati Rwanda ro tukira ng'ombe totikinya no emwe kaitene kau ni bawete kinya ekurobo monkathai ni babacokeri micie ndiraba kuwato kinya ona kinya kibikore bira barimite Rwanda batikumba kwitoketha nontu bo maitha ba nontu nikaba kuwata ekuro ona kinya twana wanchogerie ninkuona mantu yau yati yari pati kwa shiro te otokaria batwe togothoka ngwa noro yo tebyo batotierete kinyambi ori ndinge kuru ireta Rwanda ikawato neamba nao siketheru mantu amae na wou na bacoka ringi no timwe kuru kwa miria yakwira mwene nkwetheretwo ntu fulani Rwanda no kake yakire na to miria wita Rwanda ringi no ntu bo yara wita kona Rwanda rura no ntu bo ambi wa security no munene bara twaringire kura utukumiria kwaria kwagaga kuru twirio ngi bati kwenda kuwa untu bukariu bawa batheta bawa itubwithio operation no ntu ng'ombe cietu kithe ni batu kuringira kura kwethwa ni MP etu ntaibwa kithete no ntu kinya no ntu ng'ombe cietu ciathira MP wetu Taitumu na tuthigiri kiriro kietu wora tuthigirira atutumakire mene tweto murombera tukuromba atuthigirie nontu ng'ombe ni irathirire thai kaba utukumirira mesie kinyo atuka ikanyungo keri gote kare orekeri no bira murungu akwete gatukwera wangaikete kinya gethera buru iromba rira tukuromba bibwe na utugukira security mbia ke report ra Meru TV kuma ntambo Igembe North beta mukiri Nkonja
Tukareka na ripoti ya mukiri wa Nkunja twerekere munkantere cia Tigania East niara akariba letho ndene ya wadi ya Thangatha iria ithagirwo iri ndene gicigo bunge gia Tigania East ni bachumiritie na guteta nontu bakuthukanga kwa barabara iria ibati kuthithwa ni thirikari ya kaunti ya Meru runguro MCA wa Nterizi uria wijikene ta Elijah Kimathi bakiari na metha nteto ya Meru TV akariba baugite igeria ria uria kugeria kukuria MCA Elijah Kimathi ombe kubathondekera barabara ezi nirombete kuringa iga nontu atithiritwe akibathikira nkoroki akaribaba ni bagotetete nontu kana ni bugite te barabara aki indi kinya cibitari ciao itena ndawa ontu barabunde babatere kuthithwa ni thirikari ya kaunti kukurukira MCA wa Nterizi Elijah Kimathi. Elia rira inancho kianda ringi na medhia kwa luka nkunga Elia rira inancho kianda ringi na medhia kwa luka nkunga rira inancho kianda ringi na medhia kwa luka nkunga ni akariba Thangatha gicigo mbunge gia Tigania East bara bachumirite na muthuro na kumereria MCA Elijah Kimathi ikira bagua na twekete nthata maendeleo kumana na kuthukanga kwa barabara kuma Nyakine mwanka itho bila bituriaritie ni muse o twere kura ya Elia atinende nontu ni aturimira njira aya tutemera mitaro ekari ya utweka ya na mikuye taira batunya ote mwana kilugiraku mama wengwa okwa ya wenchulube thai kuru kauni batu tuna minoga Elia aratuterere turi antu banyankine atwenjira barabara athukangia aya kuwa kande ibao ageta antu bamindia ageta bonga luko nyumba akiwa akakumurika barabara uruare katumurikite barabara kuma ko githo mwanka nyanki githo mwanka ko Mheshimiwa Kimathi yao sieta Elia imuntu turaitiketie lakini mwankira thai turaira kona ikiroria kia orongo nontu na akasirie antu bariungo akainja barabara ya riungo na mwankira thai kinya na ariunkuma mitandao ne kona na kia barabara ya riungo yenji lakini kankwire thai kinya muntu akarikia no kwa riungo kimba kai kama tawana mwiri batu turenja barabara na thitangi tukithika mitaro ya enjero ni Elia hata aturetere into bibi antore batu na atorererie buru toteminya weta Thangatha tunere inya totemia otora kuna tenjera ni mitaro incharicha chikunekete mitaro batu birato kwenda batu tobethuri Mheshimiwa wetu Matthew turenda yena bumpa na tractor cia ira utumira nara atuenjera barabara bobo ano kuringana na kariba barabara ni tukite kinyamara kiribo muno kirana baba ito skuru mono nyekuru baba kwithira bakiwa atatu ana bakithira bena kaita ko mukumba kwithira bekinyende ne cibitari kinya mwachi agachua batu gatukwaira twana twetete cukuru nega tuwekera mongo tuwaitithia mwana twachokera ngo na twana twethatu niko chokera maita thatu wetoria kianda cukuru ende batwe ira tukwenda etotethio na njere kenda twana toto tweta bwega tote kwenda na beto barathina na aciari thaira boka matana icio tha cia kuruta ngwe cia obetete myundrene njira nyo njira watuthukirie pio Elia tutwira kama antu baturo kama twa na ituro bete kuthikwa mtu akua yongo kaka mataona ituro urari mabarabara wa melansi ukaugo wekira maramu na no rongo thai barabara ne utore ko antu beto nyantu thingia walelie wone urongo bwa Elia rongwete akagwa nekirete njira maramu na no rongo thai antu atukamata ne turo ntona ara mutindwa muntu Nyankine kana Thangatha getano era wano aba muntu reta wa Kithanda imbua ta wana mutindwa no nto muntu a empare tonwa ara ukinya county etere arethira kawire na runyonto ara waka kuonka kankwira kwina mwanya yo muntu ronka na muntu rakama kwa watu kwenda kuria muntu icio kama akamea kundie mwekuro ntora akamea kundie mware ontora akamea kundie muthako ntora akamea kundie baba beto na bamami beto nikenda twithira twina utongoria bura butina mpathu makanene atia kariba wombete kwithira bakithora no akauwa ati kumelia ri kumetene mamtege utungata bog momori bwithirite bukithuka ndene wonde Thangatha cibitari anene ndene nteru cibitari kuna tegitweka yotheri nontu etindaga na kinyangarira ri cibitari igita methone ya Elijah koro barito nabo bakura thina bakuinya bate kuona gali ko batethia ambulance na eterenio bate no mekindori
tote na makuna tia cibitari nkue atukwona beisi yenye bikibiki tukamata kila keke abwethiro ya kombolangwa eteminya weta muntu ai tu tukumurega nane kwao eta ya TV na akamata itararu nyaba twitonete thinenene we mwakoro kendra inya weta cibitari kunate oteta ureta weta kubithiro ithimi watomwa mekindrori no nto Elia inya na tomere inya ambulance iraita eye ya ntima loi oti ambulance ekunate na inya kunate ni abati kuirieria nyinyo ntonya kana kaka wata monki nio abati ogaikangia ka wandra watima loi ende Elia totio mwenda thai batwe nara betoriongo inya mtu akwa ni simba twekaira ituro twakamata twechinchira irwirora rwa simba tima loi twombwa imethio twangare twaikia mtu cibitari tima loi torero twana njirene nau aikoro ikwagairwo Anthony nyage twana nau barabara no nto murimo yurayo te aibo tima loi aikoro enda nkau akiondro kwe Elia kakimenyerere sana kireko twekeretie aibo torekoro uringana na bwa karibana ndi bethirite bechete kamwana na kwa bakethe bakirita nthata weti na mbere ndene ondio na guchitia bakethera bagicho MC onge urakomba kwitha kibaritira ngwe Elia tukwire wote kumenya ngwe ciaku iro kuruta wethetia barabara carani yo tandraca itampa ukayo kathimira antu barabara watutiire kariu Elia nkwire to launchete muntu ngeti wewe nka ibu antu beto muntu akana na twere thina arumire nyethe ate kumba kumea meankekie Elia kethea ote kumea mantu yara manifesto ekwira wandikitero bati utubuthiria turi antu ba community wetu tukwenda ringi kiripoti ya Meru TV kumatia ne betanda mzimoturia wa Thirinja na kire ripoti ingine ati akari bamara ndene ya wadi ya Bogeta East kirigishiko bunge ge South Imenti nebakuria mujumbe wa Nterizi Daktari Shandrak Mwiti kuzuria wira nebako bathondekera barabara bure abekire kagita daga kampeni kana kagita na kare abarombaga kura cha mujumbe ndene gishiko bunge kyoga South Imenti na arabone nye kurigara ni onto kinyanyuma ya barabara ize kurugurwa ne mukandarathi nikenda yomba kwethirwa igikirora mimo nkakagita na gaka etiombeta kwethirwa ikithithwa na bwa kariba mara erere wandine ya Bogeta ya Bogaiti kirigishiko mbunge ge South Imenti ne baumirite kwithondekera barabara jora bethirite bakigita ne araboro tithirite kiara bunene mujumbe wa South Imenti na waberite wira ne akabekira rami untu atithithitie monkanande kinyanyuma ya President William Ruto kuruguria barabara iji narua twatinda tumirite twinde tujiyejene kuthondeka njira yetu no kethirwa tukomba kumagaria eria tukomba gwita maguru nindigitere maketha na antu twinde kinyamare ne turige kinene kya gwita na njira yetu barikane promise ira batwekere 2022 barabara eje mbere maintain wani antu bongwa na eni brand basket ya Bogeta yonde nere ekalio wekali antu irio kabiri miundene batekomba kubyumeria barabara jonde jiaterwe gute barabara yomba gwetereka na teje narua ni atorba umerete bathithia drainage no ntungari rara njirene kurukia tongeria baba ne bonanite kurigara guku nene nuntu kinyamba njetire thithitwe mwaka jojo Twangirije 25 ngirije 26 barabara eje yakuma KK gwita mitungo mbecha irene nkeri itumba kwithira ikimikira rami ni tukwenda kurikania mheshimiwa wetu Joe Sandira Kamwitio South Imenti ula twatari na kura nyingi arikane bwega rira turombaga kura atwirite aituromba kura kenda njira eje ombo mikira rami na tukarikana njira eje kiri yakurukitwe eje ni imwe ile yakurukitwe kenda yomba kwithirwa gikirwa rami lakini twatega 2025-2026 budget ile ararombere kumikurukia na ale mbunge barabara chietu ile ambete guto promise ile gwetwa Kionyo Kanyakine Kithakanaro motyo kya mwanka mitungu kire allocation bwana Sandiraka orombira kumerukitira zero budget tugashoka kire barabara jingi tuli na arua ile gwetwa KK yegoji moroga mara editwe mara umbete kwithirwa umearokirite umbete kwarokiti 25 million aki mbese inkai mono ile itumba gwekira kinya nusu kilomita lami
no tuituijuria barabara ikero lami na mbese ingana barabara ni ronchi president jathatu ni ronchi jathatu na ramuthiara ari mweri jwa ire yetwana kibau kiandikiaria na mwankana ndi barabara egutumba kuma Marawita kieni kia ndege barabara yonde ni impassable ko barabara yetu aroma ni thondekwe antu ete kana ni atantu betu objective yetu nonto njire ni arausi ni Kenyatta Uhuru Kenyatta yacoka riu twamenda uci maita yairi kanjire raunchagwa gekirwa mianka 3 ikiri kilomita 3 kumegoji kwe kigoji itera kinya mweru nio tukuria atiri etho mianka 3 kilomita gekirwa kilomita 3 kilomita 18 ri yekirwa mianka ngana bwe bakenda bwe 10 akaribaba baugite bakethera bakeberia mujumbe ujo gitine kiri kithurano twitite ukeja kwithira arami itethera ire gukinya ntere iji Shandra Kimuti na turirikane namenye kura ira twamwere kote antu bakua irio nokuga itokwigwa uri wote mendereo garithi antu ba Southimenti nonto imbesho kuthene ikabu nonto weja kubagura ore obagurire kairi katukwenda okwira atiri mweshimiwa tuli antu ba Mara tutikwenda mbesha yaku kira tukwenda maendeleo tunenkere maendeleo tuli antu ba Southimenti tuli antu ba Mara itukoromba bu nonto wone gitari akinya ibatu tugagutarira ibatu tugutegera imbio thithietie na Shandira kabarabara je gwatuike tekirwa rami nonto tukwakira lokisho nutikyo miete twetikirie ma kauma mweshimiwa tugakwebera tutare mtungi urokomba kuthithia na kujuriria antu jara waugite okathithia nonto mwankana ndi utikyo turona ukithithia mweshimiwa Shandiraka maendeleo ya thirikari na ntikurega lakini uti maendeleo turona mwanka thaici kwi maendeleo bonete antu betu kujo bonete batu mwanka thaici uti maendeleo tuonete tutije kethera itwathuranire kana kethera tutathuranire Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wakitumam. Kere ripoti ingine ati mbeu mbithi na nkuruki etithia bodaboda kuma ntere cha Igembe Central ni maciumiritie na gucokeria aturi amwe na akariba ntere cha Igembe Central nkatho ni untu bwa kurega kumira kiri maandamano jara jathithikite ja sabasaba nikiraba kuga maandamano jaja nijombere kureta asara ntere mwanya chendeguru ya Kenya na nginya kaunti ya Meru ya kujira asara hizi patongeretwe ni umwe watongere bawe jekene tamuchangi gikundi giki kia mbeu mbithi nikionekene kumeneria maandamano jawe inyangia na nkuruki bone ni kurega kunganiro kwao nontu bwa gutirua kwa muchemanio jurari jokia mage PNU jotongeretwe ni Peter Gatera Umunya na nkuruki mugeni ari bona Matiangi mwamba buru ate Kabila mwamba ate Renjoni mwamba na itukemea kitendo kiu nontu ikiocokia antu betu nyuma na antu betu gutwika kaba kuthira kingui na tukwenda kwira antu betu njenzi bado tukaendelea na njira yetu tukathukia Kenya hii na tutina Kenya ingi na tukathukia Meru na tutina Meru ingi Nthuki imbithi kuma rutene rwa Igembe Central niumirite na gukatha akari na aturi ba Igembe Central nontu bakwithirwa bo batomba kumira igitenerera maandamano jensi boneka benderere na ngugi ciao o uria kwagirite nono ke atugira mauta dringi ana bigibigi na genda tetagoethia nyumba cia antu bautoria kureana na antu Rais yetu William Ruto tukuenya antu baba kwa one time ya bauto tege mwabo basiome batotera ngwe cia na antu babikipiki na sore bantu ba area na to youth batwe Igembe Central ni turete mantu yau na itukwira antu Igembe Central ibuboya nontu iburete tabie uwe kwithinto byantu na turenda kuwa batwe turekaji Igembe Central na antu ba Meru County batu tiro twa support wa lifu kwa vyovyote bile tukwenda kuwa tutu support mantu yau na batu ya antu Igembe Central twakaria Igembe Central etu na itukwire nyanto baraba kuibwa baithirete na ukonge inya eri winge bai karibu Igembe Central turi antu ba amani na itukwire nya mweshimiwa etu ndani kile ni buboya nonto neterete atu athanithie Igembe Central na no atutira ngui katu antu ba investors baba kwenda kuya
kuruta ngui Meru beya barete utonga Meru kenda inya Meru etwikura lakini twanjire kuithinto kana kuenja njira utiro ruto ai supermarket utiro ruto elamine ruto aringiro kure atonye ka ature bitu bati kwithira thai tuke support ni kuoya kura imbingi eidarira kenda tutwara atongoria batu kwenda. Thank you. Enda kuajekiria na baba njensi kiwa kinyabo ibakutetera kiyo na kiwa buru kinyerera bakukona bakioro wango turi asiari no ntiba tusiari dana baitu kwigwa boboe na kinyabo itara bakwandamana baketera bakithuka ndito bietu ipole sana kiri antu bara biashara sio senyangi kire kwere maandamano na kitendo kira kiabwithikire tikikea nontu mwana biashara ora wina biashara ewe takuya kusikana na ndoe siasa namba ni chama ni maili tatu bonda oni nikuwa nebo yana nto kwa thirikari yetu na ito iberua tutaugiri mno ntukura maandamano na ntunyango siati tombere kuendelea na nkoira gavana Mutuma Ntothingia akaibua akibua tuwe au tunjensi tuwe wana bonda tumoete mbaru na nya MP atokele tokuwa tumoete mbaru noroke ya atu Kurukindu kiji mbithi bakiaria ni bameneretie miario ya uria wari gavana wa Meru Peter Gatirao Munya uria waririe akimeneragia nyomba iria cia ithirwe akiugaga ati we atari kanire ndene ya Igembe kwina muntu we nyomba yawe yenyangirwe uria kumeka ya bei sawa katu kwenda kwira urori gavana wa Meru Munya turenda mwira wantu ba Meru ibonere utiko bwibyo ntu barere okuringira kura bekiragira itu itarira na tukwira ti maguna ciake yeyirwe kinya bei sawa muntu eto njiane yirwe na tutono imiareria atu kwenda kuwa oro ni mendiage owe anje nukara yeko kumenya mantu yaku angai netherwe owe tawire police no me information yuete there antu baku kuwato amba Kuruki guteria mucemanio jura jureterirwe Matiang'i ni banimeneretie Munya nundu bakuga ati Munya ari na ugwabo bwingi bura bugutuma ateria mucemanio kinya we mugwa tugonu okiwanga no ronere anga kwomboka ro no ruoge arande ciaku no reibiru obwora ria kwiya imbiukira ende tuwe atire gavana Mutuma mweni time ora twakwere time ciaku uratha miaka 5 uratwatha bubuwe angavana Mutuma time no athe wona ura kwa baba sasa neke ni miaka 10 tutam eke miaka 10 tutam kiana tutekwenda by the way thai tutekwenda generation irakura turenda antu babethe itene na tutemenyo tenchanya mwana na muguru ana ibo bekwo thai ende we mano okurire we muguru Jimbithi ikiaria iri maili ithatu para betithagia bonda cia kuma maili ithatu gwitonya njira rare na gwita kangeta pia nataka cia bora stage cia bonda kabera iboya sana kwa kuwata mheshimiwa ndani kile njara na Ntothingia na kwa mwisira sio Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe Central Mutegeri werane bora isu andeguru ya Kenya Daktari William Ruto rogutigera na kwejana mbeo cia kubandithia ng'ombe azandene county Meru ni barombere gukinyanirwa ntuko yegoro kiri mambura jaja zaraja rombere kwethirwa jage kuziro ne gavana wa county Meru Reverend Mutuma Ntothingia bamwe baremi ne barombere kugune mbeo iti iri komba kuthiro ikibatetheria mono kiri antu barabethagira bagika kana bakirithia ng'ombe nikenda cikethira cikiba maciara chamega ni kiuthurano kinene na kugurwo gukwingi aria President Ruto ombite kwithirwa akionjoria wirane buria eranire igita riria ariungite Meru kiri arimi bairia na romba kuga mbeu cia ng'ombe cikomba kwithirwa cikiendagwo na ciringi 1,100 iria irendagwo ciringi 7,000 untu bou ni bombite kwithirwa bukionjora ntuko ya narua kubandithia ng'ombe cietu cieria ire witwa na mugambo wa gichungu 67 ndose 1,000
na kiama kirakana institution ire bwitha cia mbegu ici eria ibautwira bakendelea guturetera mbeu na arimi bonde baraba bakwenda ng'ombe ciao ciikirwa mbeu. President tariki 21 mweri wa June mweri muthiru na arimirwa eyite congress kia thogeto kia arimi beria na twikumuririra mathina yara twinayo twamwira mbere thina ya mbere era arimi bokurukira ni thina ya irio bia ng'ombe, ya igire twamwira ni vaccines kana chanchamo cia ng'ombe, na ya ithatu twamwira ni semen 67 nicio ni binto bie na mbecha sana na twirire thina ya bia kuria bia ng'ombe nendelete gututethia na mbecha nikenda tumba waka factory mwaka wa 2023 na twere milioni 100 na mweri muthiru twamuromba another support na uwa atuongela milioni 100 kenda twendelea na ngwi ya waka mutambo yo kubwithia irio bia ng'ombe na kinya irio bia other animals ira turithitie ndene ya nja cietu. Twamwira manto ya vaccines biomia bithiri biiri ni ndererwa ng'ombe cietu ciena mirimo ya foot and mouth disease, nderwa ciena lumpy skin disease. Ndaringira ministry ya livestock gukirukira PS wa livestock mheshimiwa Mweke, technical officers bawe ni bejire na bareta vaccines cia ng'ombe cietu both cieria na kinya cia nyama, na exercise ya vaccination ni endelete na umaturene kwa wito kuria arimi betu ni bethire bari supportive ni ba collaborate na mandaktari betu ni kenda ng'ombe cietu iye wanchanchamo iratwanenkerwo ni national government almost 15,000 na isi endelete kumuntwa na atu turi county ni turongelere cietu ngiri nyanya chanchamo so ng'ombe cietu te ng'ombe yeria kane nyama ibatire gukua na muno rutererwa arimi beria nontu ng'ombe ngiri mana yanega kuwa muremi ugu ntekwitikia kethira okira ringi so ni ngweto ta thirikari kuidia such losses ciombo karika unto boya thatu burare miberire His Excellency ni kumuromba 67 promise ira mekire wa akera team ya Kagrik ituretere 67 niyo ikuyurwa na arua arimi turingire imunene weturwe agotuma daktari managing director wa Kagrik agoturetera ndose cia gwikira ng'ombe cietu ngiri imwe na aritwira ni capacity eweka mbeu yu akwenda tuongela ni kenda endelea gututethia ku replenish our storage place spaces na twiromba nonto munene wetu agotu na kuyuria promises ira gwika kiria Meru buria antu ba Meru ndi buromba manto ya siasa kando yote mwaka wa kura yoni mwaka wa maendeleo baba inge bariwa one term baba inge bakawa two term tutekere one term kana two term batu maendeleo tokwenda adani atakokuwa na nontora noe utwa katwa mwa two term kabokuwa atabwari kabokuwa ata muntu abore akako itrete ngiri mwanja ne atokuwa te two term uwa boya yani genda ginya weya ibwa menyani to tamu yana icio twandikilia tore arimi na ito kwera munene wetu ni boya kiri president yone na tukona barabara arimi bakwa ni na tukona roji ni na tukona mbeca cia kithomo ni na tugakirwa mathoko ni na tugasupporterwa mantu yorimi na nende kando na siasa tugatrima nacio 2027 na jau ni jonda ikia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene mutindo jwa kangangi Tiyo Mutongane agutwikira gatanta nteto cieto cia Meru TV tha mugwanja mbethira ngikwandagira kagita gakega na nkuruki utagari bobo ya Meru TV tawithire tukurikania itana mbere na guchonera mwanya.